aspect ukina waki vapotetela one papotetela wakutane la nende ka kanayimba uhuanya puisque papotetela akaya limite pakawia kachaka wa cheso et nende keswa ki attribué lo yeho kambe wa papa tetela wakachuka kawadi efula pamoto ya unga wadi ndikana 15 kukwa uya so che wada kachuka kawapa tetela so che ahone lolo langu ahone liku nangatu eko wamatu wangu wako fumbe efumbe nje yakakambaka dande chuka wadi akina njaka unyomochi utuikola wadi fula kuto chukona leno nyadi kumile heka na lisato kunjo ujasharali wadi enda akina da takandato kuula kila utate kamba tu da tetemala bushalukumu osu eko eteni kama chika wolo digere da comprene kene kachama ka la kasu. Alors, maloko eko mbeta wadwane papote tela mamote tela kawicha nende puisque ndayu yaya kamaluku nda hembe ndukima kumama ayembe ona ayembe saka nduyamba lo Kongo kundu wa kungu njuche asuko wapote tela ndi kunja ipa kwa hotelu ulungutu et oso nakatambe nda l'histoire shombe akanja jalu miroir ko shominda kene kiso elo kene lende iso c'est un point d'interrogation papote tela hakambe wakasha exemple omochi la makakome asungwa kome tondula kula wembo nyama ko wa missionnaire kwa tati entraîner wa tondu iko e olongo mochinja te no handi ha kambe adi colonne puisque aloke demba ko vombo mbola ha kambe ambotomba o no handi ko Vatican ndela sokema yango yande ojombara so we bada ngo ndangelo oh no le kwa dango dande oh e bonde ka hale o wadama ka chulo yalon de ko takati domba hamale bon o so sans commentaire nyolonge keneka ke taka wa mama ahadimite nyofunde me nyolonge wa kanyala nyatu osaka hiyama